Kweth jopuonj mag Kuppet dhi nyime kod ng'anyo margi e chuny boma ma Kisii. Maindiki na bende ng'anyo margi donjo e juma mar 2 ka jopuonj go ne omol e chuny boma no kendo ne ging'anyo ka giting'o oboke mondike gik mopogore opogore mane gidwaro mondo mi kweth mandiko jopuonj tich mano TSC kaachiel kod piny owacho ochop kare. Jopuonj go jiwo jonyuol mondo mi gidhi gikaw nyithindo e skul e kinde ma bende gisingo madhi nyime kod ng'anyo margi. Jana tulikuwa na National Governing Council meeting pale Nairobi, Kasarani Sports Field Hotel. Tukasema ya kwamba mgomo iendelee. Sababu yenye ilitufanya tukasema hii mgomo iendelee kwa sababu Teacher Service Commission ambaye ni employer haiheshimu yeyote. Amekuwa akifanya vitu vyake peke yake, amewacha walimu pale, amewacha unions, amewacha even Cabinet Secretary of Labor. Asikizi mtu yeyote. Tumesema kwa sababu akarufu hataki kusikiza maneno ya walimu, yale mahitaji yote tulimpatia kama union hajatekeleza. Huwa anaongea mdomo tupu. Huwa walimu ikiwa wanataka kurudi kwa kazi lazima tusaini kitu inaitwa return to work formula. Yetu ni machache kwa TSC. No confirmation, no school. No school. No end of stagnation, no school. No better comprehensive medical cover, no school. Let me tell you, that is subject to intimidation and we are not surrendering, we are not retreating. Ukitaka shikilia hiyo union dues, hold it forever, but you are not going back to class. Nancy Macharia, we are telling you, it is time to